internet ke tilayna o mbeconge fiye taga naga nama saxtu naga o ñak no wago wala fulla anino to imbir nute saxtina wax deug la te jego fema dafiya lek mbacc son liram de xawaraluka non mbéj refe pour ñak no waag sax mais anda comme que lawonga rek mi gimama gime hortangan ñom dal baraaw ke reskan ñom na bako xa dalo cung bogat no mi ndox bako ten mo jana xam mi ñaker itam kam ñom a xumbal ndax itam imbir aussi c'est bien vrai o kino kin anda ke bisidoma nda koy a jega jeg wana mbuda a jeg wa garano to andiro den to sago ufa ngar est ce que itam def ke ne jamono fa andone xano de tapamba ke detuine te jegna fi no boy din tam cierden andi le parce que on a nga mu mboka mbok hejje jeg na saxti non rek de na sax kaga jafeeru problème rek mi mom ñom wax deg na ngi moro ko amaga diro ñom lañ som rokum diro to kaga tere u ñoma njafat final in watu bakuta yagan joxin 2-0 layne xayn jewum 3 telame a fo xam 2 layne fo hirama 2 on ala lay ke jegna mi mo siramo fo 2 mi fo 2 xayn fo xong tref 3 yey ndokan corona ve anena ga yo ten anena ga corona ve jegu sax dama sahid atu mi fo parce que ten yaga den fa xek nek ndam ya demi final du dusane ya misa yaga bugi mo xet foten tan yaga dusane tan lay fat dusane mafin parce que dusane jutay lay dusane fek minalo ngan foy ya ma jutay pare te mafuna in hotel minalo lay ne xay jeng 3 te jo arrête nu supporteur ke a jox e jegam 2 lay ne mi mo siramo fo daga jawdin fo i ngartu ba ku tan fo i baton det meg nek a njafat parce que anena ga garu fo biram kunkung anene te garna fo biram kunkung ambul jame te jega gana ka ngat na len laya dene i ngetangan fo indela me ya fo an fo ay foge layne ngetangan yodangiran fo kinum nagaretu voilà kam ke andone ten def ndeysan mbakto ndorne bo ipanga ñakker ka andone waran lancer te jek ka andone o do ma ref kam jomne ndax kino kinder le ko rerin commission ke men e leg aussi kena tegelor ba ande te jigna te fitena ndax aje ka andone wax deug yalla bugano lancer bo illamti dam ke do lamit palak andone i bugano lamit ken mom komo anda xayit ina tanganu walu commission ne maranga jid nof den ten fu arbitre ke parce que xaye a jega ma ñoma tolora o damma o fes te bugo lay kek fi anu mbara kana fi xam wo nu def nat kene ke arbitre tadik muma ngeno ambugo juger aten ka jegena xaye mi o jeko xangam wari mo wago tapale xaye sportif o kende saxeta nga fami a jeko xam wari mo tapale lay ke ka fi xam fat gimarok te ma fam ande naga ref ñom kaga it arbitre ke maranga jitten nof den commission ke it maram bago mujo mbaxtan parce que xaye gaay mbira bisnak comme refa nga walu nakke gaay mbira bisnak billahi wallahi kaga gonna ko rek to refe dat ñom reta nga bo xaso lay fakano yi ke tegona tegen refa nga walu xaliss fe ke narona tegen mais pire ke ngaray bo yoxe tous ndax de mawrel de mise ne ki teg a 1 million ke tegate kaga nday refe dat parce que ino fop ileng def fadi ndamro deno mag ina def ino defa tebden maga itam don mangol puisque o sikna wi andone def commission aussi est ce que sikal e kilo pirke puisque kek donum annoncer anum wo legle les déplacements fi xatuma jige problème xan mafrel mais est ce que itam ni de am mobiliser na andam xibleng est ce que ñu tam ñu jega kaga puisque itam ko wara wago jog fu la koy keke tege imbago det ndax no bok ñu ande an mi nu mbarna ber bo mbago ñoxor ko ndax refet at nu annoncer ina kaga warate no anda pirke kam in a jega jeg wanu na ngime qoden anana ngano ambu te fela dina fe dara dina jega anu na ngime qoden kam nu mama relbe parce que ay ñom waré wago fak ino fopi mof delay na ino fopi maro mobilisation bi kay mbika xaye de ngare comme e ciodo den ay 10000 mbaran 20000 gay wana peto ha njangan ga anu imbieten mek njom mek a njanjay ren ya de layna 10000 ila den 500000 ila den 10000 hali mbit kan a jega jeg wa njanguna mboso hande tangal kaga piel defe ya ref o refo ma fel waro gim xoxof 10000 francs refe dara wo xay o retanga bo janga ñom bisa 1 million bisa 500000 xay ay 10000 kañ waranga wago jax dan ku ka fiya rek ken taw de lay doomi adama nu ku ka go na ref gimi xoxof o gim som jegu solo ken it pirke mbarum ngajit ten nof den parce que xay nu retanga bo ñom ne kaga arrivé in nuno fop mbaru ngeno mbaxtan mobiliser leng parce que ya imbi una de ci tirne may nu ndax 19 village
o xoytanga sax lamita leyangi yo ke de mbina nuun refe ɗat parce que moƴero ino and me i mbarna ɓeer inoy andan parce que nu de mbina ka de mbarena mbi inoy na ngoyta lamit de leya ine ne fu ne ko i mais xu ga'ona teen it o refanga teen nangi xaƴa diganteof fa roog i diganteof fa roog xu ga'ona nange no xaƴa inoy njege problème nu ka i ku fiya mbirit foge mbir ne o fiyan a soɓa xooxo fiyan i mbatangama koy ndeysaan i ngar no ke andoona yee ay lamlame el i ande ndax lekule a maya caf Dakar wala maya jef Dakar nda a maya kete fa Dakar ten ref balancer na leel a liɓ nam nu nga'tu refanga nu nanan te peese ndax poids léeg-léeg ko ga oxa andoona yee wax dëgg yàlla raw gadu ref ta xupa mbira caf sax poids nam nu nga'tu koy balancer na layna to saison fe gara to wiin we mbe mbug no appliquer non a balancer anda fop mbaru mobiliser a mbaxtaan fo CNG parce que anda balancer ke te refna xu ga'oona fo drapeau le Mafrel xaye min layanga ye caf Mafrel warimo gar caf de mbañcame Mafrel ka nem caf anda ke warena fañ mbir ne refna poids lourd bo pare a gara bugo fudooxe a Mafrel ke li caf i a refanga rawgadu o ref caf bugo fudooxe rawgadu Mafrel kale kaga moom a waage interdit mais affaire a balancer de mbañca ye pir cafe ne fu nek weke poids dena xupa fu caf kaga jege mais wena Mafrel no tundek caf fop a mbare mbaro mbinel caf a ret no maage a ret no sin garum we fop caf a mbare Mafrel parce que kaga refo ɗat cafa Mafrel o fada mbindayo den i o retanga koy bo ref poids lourd fato fudoox na cafa ke kaga mbaru mbago mbañ i kaga ref kene ke kaga ref ten a ɗat mais ke de mbiya neek moom wax la boog mais buguma pang no avant panga ten refe xaye wax dëgg yàlla njom ñaal ne nu mbak na fudanum ay citama ci demi final i citama ci demi final fudam njom ñaal ne parce que njom ñaal o ɗeetangan xaye a ɗoma ɗome parce que a refanga ino Mama Mafrel njom ñaal waagum o lay ten ref ke arranger na in parce que xaye waagiro ref sport bo xer ret bugo ɗeeta bo 4 heures du matin mbara 5 heures du matin i waro entraîner kaga ku entraîner a zéro yo nda anda njom ne heure ne te tasa kaga wax dëgg a fela ret gat ji'oox mbinof moof xirin soogo wondox a fela de coté leng daal waagum o lay a jeema ɗom teen sax xaƴam we andoona yee a njalay yo i nda pir ke moom no walu pir ke moom njom ñaal waagu ten o arranger lekule yakaram ine ngara mbaktandoor no koy no ke andoona yee wax dëgg yàlla roga ci an ne waxtu i mbugo mbaxtaan fo donte ke fi'oona carrière i mbayel lang nda koy tubaab lay ale nu ga'oona jega retour xaye nam ga to invitation fe xaye i ngarna ɗeetidom kam fogof ɗeetidom kam gentanof ɗeetidom na saate cosaan fa andoona yee o layna mbulum rek a yifandet na nuun to te jeg wa andoona yee wax dëgg yàlla a mbuga nuun lool a mbug unga a nuun a ngijunga a nuun lool a saku oox ken xaye i ngara xa ref ka andoona yee ten o laka lancer ka d'abord fog we lancer in coor production a fod na caméra fe o pogof ela gis na fod no micro le fo ke andoona yee wax dëgg yàlla nam ga to yeg fe daal yeg fe xaƴam content na nuun rek ñaanana nuun xaye sit ne i ndet bo rooga fi'in te ref o télé rooga waagaan xeɗaam roog o yaal a fi'an na nuun rooga mag na daal ke i yene na nuun daal yasam rooga motatinin parce que it nuuno it nu sona yi parce que xaye tam nu njoma fadna nuun na mbadanan maaga i parce que mayu ana mofan pin den ke a mbuda njom to waagamo lay grâce à nuuno i taxun it ino it ina ñaanana nuun waaw xeɗaam roog o yaal a moƴa nuun o genoox a ɓaata nuun o damit teen rooga waagaan yasam roog o yaal a fi'in wene andoona yee a we took a jega wa andona a jega wa anderona nda xa laka den itam no ke andoona yee wax dëgg yàlla fierté ref de a mobiliser o a mbug u pour lekule a njas noor fo den te leya ndax fierté refana den encore xa lancer ka den itam ndax a njalkanga ba ngar nopalik o a nga'anga rek image fa no rokiida rek ndeysaan a njeg ka andoona yee wax dëgg yàlla fierté refana den xaƴam content na den rek ɓaata den o simin a paax a paax a ɗeetangaan simna doom bayes fa leng fa refna France Yane Ndiaye i a gena Mbasis den fop me simna den o simnaxina képp xu andoona daal Mama Mafrel ref saax le daal mbara ref jila saax mais bege ang daal tam nu waagoona ref daal mais bege ang teen quoi nda dene de ɓaatu ndam rek xana faax rooga mag na xeɗaam roog o yaal a fi jam daal to na saate fe me gidma den a paax a paax gidma grand sake paax i fu fe fogtuma aar fe fop me gidma den a paax a paax yasam rooga moƴa den o genoox daal yaay fa fapesit me gidma den a paax gidmo teesoxe me gidma na paax a paax lekule feke i nga'na a jega tew i jegaam o tew lekule feke jeg na tew o ten paro encore a entraîner a fogo jasnori fi andoona yee ten ref poids lourd ke inchallah na saison fe na gara kaga refe dara pir podnum na Mafrel me ka mbesayo a jeg roog a mbiya ka moƴna garaaw sax oxe jeg na tew ref nu waagamo lay ref nu poussière Mafrel fi'aa ka
ya ko tew yaqee dara anda ke jeg na gëm-gëm na doomi adama o gim xooxof soom ok gim rek jegu solo mais o jego tew daal yaqee ñoom de xajama soɓ te bug no waas a refa nga reta bo refate na wo moom waaga no waas mais o tew moom yaqane kiin tous ndiki ex waaga andid we njeg na rew fo we njegena rew kam ngal ex we njeg na rew sax ndete ba ngupa den we layna ye den njegeeru rew pourtant ye njeg na rew den moƴu den o miskila moƴa den o ngeno a refa nga ndigil soom taxu i leya ya koy o gim rek jegu solo no kaga somo le grand champion internaute ke i njoko no njala paax a paax i njokama njala paax a paam lekule njoka njal itam o fogole njoka njal ngen tane waye itam i njoka moƴo ngidim Thior Production coono ke a miñ teen lool a jema teen lool ndax i mofanga bo mbadid meke xaye a muña xi'i ke a panga ke tam nu ga'oona ndeysaan roko taaga ndax itam keke ga'u vision faak xaye garka kon a fi'angaan i njokana njal a paax a paax te fod no caméra fe o pog no i lay sen no micro le kon keke ke andoona yee ɓisid ana meke no saate fe o mbulum na grand champion fe lekule njoka njal itam lo arobas njoka njal usu itam la njoka njal support ke no go fade ndeysaan kono fogole mek i ngaru koy mbugo ndey fa nuun na émission fe e na saate fa lakas inchallahu rabbi na champion fa lakas joka njal